New Year, New You. Nah, New Year, New Perfume. By the way, this one Afro Leather daripada Maison Alhambra. Aku sebenarnya agak takut tau nak beli perfume yang base dia leather, sebab aku ada kind of bad experience dengan leather punya fragrance. Tapi this one sangat-sangatlah smooth, and leather dia tu leather yang smooth, yang bukan susah untuk diterima lah. So basically bau dia, bau macam kalau korang beli beg kulit ataupun kasut kulit yang baru, dia bau macam tu. Tapi dia ada tambahan-tambahan bau macam spices yang bagi bau leather tu lagi smooth. And bagi aku perfume ni more towards masculine, tapi dia sangat-sangatlah nice sebab dia smooth, masculine, and bagi aku dia antara leather fragrance yang mudah untuk diterima lah. So bagi aku it's a good start. Aku tak sangka ada perfume leather yang smooth macam ni. Bagi aku dia mass pleasing lah. Untuk performance kita tak tahu lagi. Bagi aku try dulu perfume ni, bagi aku full wear dulu untuk 2-3 hari, then aku akan update balik kat korang macam mana performance dia. So kalau korang nak tahu macam mana performance dia, tunggu next video. Bye bye.